کمیته تکلیان دیپلماسیا تفدم به هفکاریا کمیته تکلیان یا یکتیا درمانخانهان درباره گرینگیا دیپلماسی دی پیشخستنا سکتورا تندرستی و درمانسازی ده سمینرک لقامشلو لداخست. سمینر لبغچه خوندن یا باجار قامشلو و به بشداری نونرین یکتیا درمانخانهان اندام تفگر جواکا دموکراتیک و هجمارک جه اندام یکتیا روشنبیرین جزیره بریوچو. لسمینری ده گرینگیا رولا سکتورا تندرستی دی پیشکتنا جواک و رولا تکلین دواره گشه پیدانا آبوری ده هات نقاش کرن. هروها هات گوتن که جبر دور پیچا لدیجی هرمه و ایریشن روزانه بدیوین پزشکی بزحمتی دگهجن هرمه. ایرو محاضرات ما هي سر جرينجيا دبلوماسيتي سر بس تندرستيج عليه درمانة عليه تندرسية دي طبعا اف تنسيق دور تامة وتفدم تشيبو باعتبار او اتحاد صيادلة بشك جي اي تفدمي واز جي اي علاقاتي دبلوماسي بشي صحامة طبعا ايرو امي سيرفي مجاري باخذن انه نتيجه علاقات ما الدبلوماسيه بالدوله النر وانه اهميتها بناد هي انه فيدا انتعاش به سببها اف حصار السرما سينوري ماكش قرتين يريشي تركا سرمانه مجبور بن اف علاقات خوي دبلوماسي بلكي بيتر انتعاش بكن بيتر بالي اوروبا هرن بالي دولتين اي ما تخوازن هرن مناك جي بريده ماكي من الاردن يبون ما امرونشتن بدونري مازن افي منظمه عالمي الداعمين منظمه الصحه العالميه بمارونشتن بعض الدول القويه طبعا تحصل على شيء بالقوه